n'umwaka ruhago Rwanda ari mu bushyuhe dore ko nabwo u Rwanda rwagiye mu gikombe cya Afurika. N'umwaka Rayon Sport atwayemo igikombe cya shampiyona irusha APR amanota 3. Imikino mbi ya shampiyona yahuje amakipe yombi banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Mbere y'isaha abafana bari benshi kuri stade. Kabisa ni desorganisation, reba abantu bavuze amatike nta matike ahari, itike ya 5 bayigize igihumbi bayigize iyi desorganisation ko bari kugurisha amatike mu mujyi mu biryogo tukaza dufite amatike twinjira. Uyu ni umukino wo kwishyura wahite cya 30 z'ukwezi kwa 10 2004. ikibazo n'amatike yaje kuri make ejo ndeke n'amatike yose yabuze. Gutarinje mbere ya saa 7 muri stade nta match yarebye. Saa 8 stadio yamaze kuzura. N'umukino wasifuwe na Gasingwa Michel na Ntagungira Celestin Bega. Umukino wari wakiriwe na Rayon Sport. Rayon Sport ya kapiteni Masudi Juma na APR FC ya Karekezi Olivier na Jimmy Gatete bagiye gukina umukino wo ku munsi wa 16. Rayon Sport irusha APR amanota 3. APR yashanye intsinzi cyane mu gice cya mbere, ariko umuzamu wa Rayon Sport Muhima Muyambo utari umuzamu wabanzagamo muri iyo minsi abyitwaramo neza. Mu gice cya mbere umunyezamu wa APR Ndizeye Aimé Désiré Ndanda yakwiye kure APR FC mu buryo bukomeye bwa Gabriel. Umunyakenya wakinaga ikipe ya APR Max Rengo yaramusubije gusa umupira yateye mu izamu rya Muhima Muyambo uca ku ruhande. Habuze gatungo wa APR ibone penalty ku mupira Karekezi yahaye Gatete, ariko bamutega atarinjira mu rubuga rw'amahina. Karekezi yongeye kuyageza amahirwe, ariko umupira yateye n'umutwe uca ku ruhande. Igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri Rayon Sport isimbuza ikuramo Jeneza Robert, hinjira Mike Dosam. Ku minota 56 Jean Claude Somana wa Rayon Sport yasimbuye Henri Mukwaya. Gasana Philippe yabujije APR FC gufungura amazamu. Sinengo wa APR asimburwa na Keyune. Maze ku minota 59 Jimmy Gatete awusha igitego cyari cyabazwa. Ku minota 63 twaje amahoro Yves yasimbuye Jimmy Kidega, uyu winjiye mu mukino ahindura byinshi ku ruhande rwa Rayon Sport.
Jean Claude Sibomana yahaye umupira Twajamahoro Yves maze igitego cya mbere kiba kiranyoye. Wari umupira wa mbere Twajamahoro Yves yari akozeho. APR FC ntiyacitse intege, ariko ku rundi ruhande na Rayon Sport nayo ikomeza kuryama ku gitego cyabo nk'umupira Masudi Juma yahaye Uwimana Abdul, ariko uyu ntiyabasha kuwutera neza n'umutwe. Koloneli Yasiba Abdul Karekezi yawuteye n'umutwe ugaruka n'abakinnyi ba APR FC. Ku munota wa 74 James Odoki yasimbuye Kizito Manfred. Keyune yaherekeje umupira mu kibuga hagati, maze uyu ahita Jimmy Gatete ahita atsinda igitego ku munota wa 45. Rayon Sport yatwaye shampiyona 2004 n'amanota 37, ikurikirwa na APR FC ya 38, Kiyovu Sport ya gatatu n'amanota 48. Mu gihe cyo Kiste yatsindaga mu Kongo 3-0 izamuka mu cyiciro cya mbere cya 2005. Abed Murenda niwe wabaye rutahizamu muri shampiyona 2004 atsinze ibitego 14. Olivier Karekezi nawe atsinze 14, mu gihe Jimmy Gatete yari afite 13. Nta gikombe cy'amahoro cyabaye mu mwaka wa 2004.